Dragi gledalci, veliki pozdrav iz prelepog grada Beča. Spremni smo da otpočnemo novu emisiju serijala Dijaspora uživo, koja se evo već 7 godina bez pauze emituje na 2 televizije, a to su satelitski program Pink Plus i austrijska televizija Okto. Trajanju i kvalitetu ove emisije ste doprineli pre svega vi, jer ste sastavni deo ovog projekta i zato što ste vredni, uspešni i zanimljivi, ova emisija trajaće još mnogo godina. Još ako dodamo našu želju, istrajnost i kvalitet rada, Dijaspora u Beču ima važno mesto za prikazivanje dobrih primjera integracije i prave predstavnike svojih naroda u Austriji. Da ne bi ostali u zatvorenom krugu sami među sobom, emisiju prevodimo i na nemački jezik i evo prilike da se zahvalim na pažnji svima onima koji ne govore naše maternje jezike, a ipak nas prate zahvaljujući prevodu. Ovo je zaista velika čast što se interesujete za moje zemljake koji itekako doprinose kulturnom bogatstvu i raznolikosti grada Beča. Hvala. A sve vreme emisije, kao što sam rekla, ide prevod na nemačkom jeziku, koji je, razume se, naš glavni jezik sporazumevanja i zbog toga ga trebamo dobro znati. Ukoliko ga još niste savladali kako bi trebalo, možete to učiniti u Jezičkom institutu Germanika, koji prevodi i našu emisiju. Pošto mi je bilo nedovoljno družiti se sa vama samo u televizijskom terminu, naša svakodnevna saradnja nastavlja se na portalu www.diaspora.tv, projekat Dijaspora online, gde su vam pristupačne mnoge važne informacije iz grada Beča, vesti, servisne informacije, kulturna događanja i još mnogo toga. Sve u cilju da budete dobro obavešteni i da to iskoristite za što kvalitetniji život u Beču. Uverite se i sami, posjetite Dijaspora online na adresi www.diaspora.tv.